makene kugerera uri wari governor wa Meru Peter Munya atongoria maugite ona thengia ateti gukorwo na moni ngurani megie gucokerwo kwa githurano gutire muteti wothe ufatie gucogera andu kwaga kuyumiria guthura mutongoria uria marendera. Wafuasi wa PNU na wafuasi wa Jubilee na hata wafuasi wa vyama vile vingine kama wako hapa, sisi sote siku hiyo tujitokeze tupige hii kura ndio harakati ya maendeleo ianze kuendelea tena. Mutongoria wa kiama gia PNU augite githagatha gukira gikoretwo ku bururi-ini kigenino tu ni Kenya gwitikira kuyumiria na njira nene guthura mutongoria wa bururi kiumia twerekeire. Tuko kwa hali ambayo si nzuri sana. Kwa ile itaturudisha kwa njia nzuri ya kimaendeleo na ya kitaifa kuenda mbele ni hiyo kuhakikisha tarehe 26 kura imepigwa. Oho atongoria ni marorire muingi gutigirira ni mateithiriria andu aria akuru na arwaru kumira na guikia kura. Kama tunafurahi tutahakikisha haji ya kwamba imefanyika. Njia ya kuhakikisha ni kuweka na sisi kura zetu. Munya marari hamwe na uria wahuranagira giturwa gia seneta wa Meru na tigiti wa kiama gia PNU Mugambi Manyara hamwe na uria wari mubunge wa tigania ithwiro David Kareithi. Ngiripotera Kameme TV, Rĩtwa rakwa ni Ngugi wa Gatua.